Kasunjuk ki kentai Catholic Shillong Archdiocese kalapelong ya kador bar pelun bapra shisin shisnam Hasin Paul's Parish apa Shillong kabalas dang hakalai pauterik batkut hakashitarik no pra halor kapang pedeng wat jupep banduai nakashiti baningkong shiki Thessalonica kalanong kabasan kadekot kabakat nyaw Hakalai pauterik nai wing la kentiu ya kalama kum kadak kajing sedang jong kani kador bar pelun kabapra da Reverend Padar Richard Majau Vicar General Shillong Archdiocese hakajing donlang Reverend Padar Telespor Donglang Spiritual Director Zone 1 Reverend Padar Tobias Karap Kenta Parish Priest Reverend Padar Yohanes Kong Thorem Assistant Parish Priest kinoya lambat kita khot jong kani kasenjuk Haka program play belengkon lapriang sengobhaya barok ki dekhot ki bala poisha kani kalumpung bat lapen kup burom meki padar bat kinoya lamjong kani kesenjuk Haka kateng ke zone 1 bat ki member barok lagi pra parish ngapriang burom yapi iwei iwei hamtam yakini ki nong yalam jong ka apostle parish ki bala isno mensim si sabat gi ban penpuk penpieng ya gani kasni but hamtam MFP ki delegates ki balawan na ki South Life Parish naman lemaki kalong nena gani kajing penkre jongi ngapriang buram terbang yapi Reverend Father Richard Majau Vicar General Shillong Archdiocese Ibalong lu ikong san menta kesni ban plie ya kene ka dorbar pelun bapra ka sinjuk ki kentai Catholic Shillong Archdiocese ka jingdon jong fi father ka penshkan musim ini ublay un kerku kerdo ya fi father ngapriang buram kerpang ya fi spiritual director sinjuk ki kentai Catholic Shillong Archdiocese Reverend Father Alfred Lindo Nongri walay dan hari kapon namanya sawan sujan mir kumjur WP Reverend Father Telesporos Nonglang Spiritual Director STKSA Zone 1 kibadai kidong syarai mensim kinong aibot nong aibor yaki seng jongi siya jamu yaki kamba bhajong pi Father Kaburam kenpang ipi Reverend Father Tobias Harngap Kenta I Father Rangba Kumjuru Spiritual Director Kaseng Kentai Parish Apo Shillong Dagajing teman Dagajing start Dagajing 8 Dagajing Sempang Keperkat keperdain jongpi Kita penkre ke sni Kapen jing penpo penping ya ka dorbar pelun bapra kasenjuk ikintai Catholic Shillong Archdiocese ublay unang kerku kerdo epi father kumjuru ya pi ki ya ka jing don ya pi yang ni menta bapen singan si sayangi ublay sibon kumjuru epi ki assistant parish priest Reverend Father Genesimus Longneng Reverend Father Yohanes Kong Thorem kibala wan kerpang ha kami kasi ngapiang burong kerpang ipi but ngapin pau lu kaju songo halor kikam bang kikam jing penim mensiam jongpi kibala de hamtam nakmenta ka parish jongi ngapiang burong yapi secretary parish pastoral council iba hamtam iba Mitchell Harmalki ringkat bagi member jogi kibalaya pinbit pinbiangkat ni kapo kapieng kali ka jaga ka bapin kre dan ni kentai kadai nakadaw jongki kublay siboni pi ki member baro hamtam ye iba Mitchell iba day society leader secretary jong parish pastoral council kublay siboni pi ba batum juru ngapriang burom ya baro gitu gibedan bentan nado hakanikan atau bentan hakanikan sound system yang bato ni bagi member jui kumjuru hamtam
nak mentang jeng ben kre ben krom ti kini ki rang ba si sang la ben kre bon ki ai bat tham tam nak mentang jeng iba Daniel nanti iba Roni ki bala ben victim yang nak mentang jeng ni ublai un ku kedoi ki ngapriang mulam terbang ki kilong yalam ke sinjok ki kintai Catholic Shillong Archdiocese 8,000 artisan ha ke jingalam barat ba jongpi president kong tildiora mar banyang bat pungjoru igong joblin nong dhat ibadai secretary rengkat bat kini ki member baro ibadon hangni ublai nak ku kedoi pi namar apa ke jingalam basta jongpi kasin jok dikintai Archdiocese kalanang roi nang yan laka jing ramen sim laka jing ya it bat laka jing ya burong margilian ki shashkor bat ki yosngau berobor ya ka jing khot kasin jok ki ya teli lang kawai kani ka jing ya teli jong ka jing it kawan ra berobor ya ka jing jok to blai unang terku gerpang ya ki baro ki member jong ka sinjok ikan thai Catholic Shillong Archdiocese ti kom kada ka jing ai buram ki ngen ya thap ti biang sashi sen na ka banta jong ki to blai subon kong nga ai ru kong ka dem ki samla ki bla pen khre shi shai ki kun samla jong ki samla ba kin wan ha ki ne ka ram ka bet kebai tenat kebai koi pian kublai shibon ni pi president ki secretary jong ki sang samna ki bala shim ya kata kakam kebakhia nak benta jong ni filong ki me le da jing kmen da jing po sam ki pi ben I ba filong welcome ba ke ai ba mengi ki long ki me ya ai ki pi kam kublai shibon na benta ga ne ya ai ki jo ka prang buram ni pi baro ki president ki secretary jong ki rangba sang rangba bat kumjuru jong ki seng samla baro ublai na kut ku kedoi kam ba jong ki baro ti ha ni kedor bat pelon bakra ka zone 1 president jong ka sinjok ki kintai Catholic Shillong Archdiocese ngoba kong bande ka kang badan kang dimenta ka kerpa de piwe kan yasa ini kan aibor ini bangin na ban buat wan di lam yang itu kina yang minta kina pada pad ikong ban wan yang salon secretary kong Stella Walang assistant secretary kong Rosemary Rambai pastoral secretary kong Aitlin Walang assistant pastoral kong Jacinta Sawian finance secretary kong Henrietta Wajri assistant finance secretary kong Fatima Kharkongon ikong civilian police ikong Rose Albabina Kiriem vice president council of Catholic Women of India Shillong Unit kong Rosemary Rambai kong Jacinta Sawian kong Carolyn Karsatun kong Kerbalin Dingdor assistant social
Kong Civilian Pedih, Kong Civilian Pedih, Auditor, SKKSA, Hadong Ipoy Syai Kong Rose Albana Karim, Vice President of the Council of Catholic Women of India, Shillong Unit. Secretary Kong Ribasuk Khilem, ini the President of Zone 3, Secretary of Zone 3 Riba Hunlang Khilem, Zone 4 Kong Aurelia Lingdo Lingkhoi, Secretary of Zone 4 Impact Poi, Kong Kida Ladef, Kong Riba Hunlang Khilem Jong Zone 3, President of Zone 4 Menta, Kong Aurelia Lingdo Lingkhoi, Secretary Impact 1, Zone 5, Kong Marian Poshna, Kong Marian Poshna, Secretary Kong Felicita Nongkenri, Kong Felicita Nongkenri, Zone 6 Kong Violent Lindo, Zone 6 Secretary Impact Poi, Zone 6 Kong Violent Lindo, Agar Padei, Reverend Father Telas Moras Longnang, Ibadai Spiritual Director Dr. Zone 1 Sobhavada and 1 Chitmat in Iburam Yapi. Kepada Assistant Parish Priest, Reverend Father Genesimus Nangnong, Patung Joyo, Reverend Father Yonas Kongthorem, Sobavan Wan Shakmat, in Idaburam, the Manda Jampi. Reverend Father Yonas Kongthorem. Kinong kitkam jongga senjuk nang tayi ki delegates berkuat ki berada mi mangin kinti wi kini kalama ku kadak juga jing so kumen jungi but daga berkinti kini kalama nila pli ya kini ka lumpung jong ni usna terka mesim ku sukuan dan mesim juga jing so jungi uble ngin kinti wi kini kalama matu ble ku hugen ya ka jingit ke jungi ka balang ke jungi bakam dam jadi kinti jongga ashta isi jungi baro ku please. Sobavan ein Kantem Songo. Kepada Presiden Sekretari Jong kepada Sebuah Shillong Sobavan yang semua.